Пірдеве бұғынже шакунзынже Шубашкарда ендерсен шылдырлығы пәдем тінжері фестивалердейд. Вол искусствыра ішлеген, харье вғытра тәнжен тәрліге дезінже бұрнаган ендерсене бірлештерет. Онда вун бір артист да пәр оркестр ғучынат. Чываш шыржире, аслы адал херінже. Пәрремаш хавхаланова вайхала візем шуралзаюсне вырындан, чываш шенреділня. Самах тарлыдарых рашлезе бұрынаган, искусствыра шенденю даваган, полдарулықпа валараган ендешсем шинчен. Тәрлі салдава була тавандарахран ойрылны булзан да чывашлық тойыма візенже кунзеренех паларат екен. Мана пиде саванышлы шагым еши фестивальзем, конкурсем Чуваш республикинже иптерни. Ол пиделах я была. Регион тулажынже бұрынаган Чуваш сембе, юлдаш сембе, туставан зембе, яланах калажат пыр, телефонба да интернет урлада хал ширу ширмаламар. Уинджен лайық. Фестивале вишімаш хотергелейші. Кажалвал Чувашшынри мұқтавыл ендешсен шулдалығыбе паргелни вара ойрумақ пілдерішлі. Зерінде балах пиде хитре, пиде илемле, кевезене иле бір шак кевезем, пирен Чуваш республики бе шиғырна шылдырзем, выляны балах тада ұтарах савындара. Фестивальде ендешсем хызем бұлдарулығыбе палаштарны бе парданах, юрыгывы тінжібе күзікланаган шамраксем вали, шавраз зелзембе асталық лашызем ертерейші. Республика Галарум вали Юлия Дюкова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев.